Жазға пішті 88. Hatta çok seven aytıp diyor bazarda. Тоқылған шеш осыны. Жөнінде басым дегенің кесі апарайда қалды. Жазға асы екен бұл. Бұйырса, жаңа асы. Қадаш олпын мен. Бияқтадағы сода олды бияқта. Көкатқа. Көкатын ашқан шәләка? Жаңа асы. Жазға өже азыр бұ? Жазға жаңа асы олды. Үйден өр бағасы олдан бізді сағыр. Айтың сізде. Қанша ерді одан? 105 көрді. 105 күн берді бұна. Өнерлері бар екен да бұнан да? Олақ құлағы бар бұна. Танып білгендер алуда. 105 мың сом сұншы отауыз. 105 мың сом. Аз нарвері бастадағы көреріз. Бұл сода бүтті ұшында мı? Бүтті бұлай алынды. Қанша oldu? 96'a gitti. 96'a gitti. Жазға нелек ау? Жазға бұшты. Жазға бұшты. Танка екен да бұл? Танка екен да шындай. 96'ға жазға бұшты. Шындай олған орыс аралашмасы менен 96'ға кетті. Дағы бір базардың көріктүү аттарынан берісі болып тұрады ма? Бұл 5 қашқа бұл аға? 5 қашқа кен бұл. Шындай олған. Бер нарыр қос. Шындай олған көріктүү атты. Шеу бұл жашы қаншеле? 6 асы болды. Нелері бар, нелері жоқ ақа бұл? Бары бара үйірі, торпа құлағы. Тоқа іштетпек емес, қалған бары барына. Бойы 1.60-тен өтөбі? 1.60-тен өтіп қалады көз чамада. Тыйның қаншада отауыз ақа бұның? 150 мың кем орды отауыз а? Телефонды айтып өреміз бе? 777 0777 73 54-55 аттың ерден көрөз ака? Салауаттан көрөз а? Қалуышылар бүгін егер базарға сатылбай қалса 5 қашқаны 150 мың кем орды отауыз көрсіңер болады. At көп жігіттер. At көп. Шыта соданы байғанша байқа қойтам да. Сода аз. 1-2 сода. Соданың арманға әрекет бұл көрелі жоқ болса, жөн тұрғандар басын сұрап білер өзі. Ақша табуының ең оңай жолы Эвелан сайтында. Описаниядағы ссылка арқылы өтіңіз және қатталыңыз. Bir күндік, bir жұмалық, bir айлық депозитке ақша салыңыз. Жиынтығын bir күнді байқаңыз. Бардығы 55 жарымға точкасы алды бұдат. Сынду, өспірімді. 55 жарымға сынды өспірімді. Точкасы аша олдат. 100 сом, 200 сомдағы емес жоқ дейді. Мұны азыр бияқта көргендер айтты, мен өзім көзіммен көрбей қалдым. Өте көрікті тұрады, өте жиндесе. Көйтен көртасыңар бұн. 500 мың кем бар деген екен, 200 мың сұнышта тұр бұнға. Анан қол бойытта байлап қойып тұр бұн. Шул атқа 200 мың сұныштаған екен сатылып тұр, 500 мың деп тұр. Кем бар. Азыр есін тапсақ, номерін алған қарекет қылауыз. 82 жарымға. Ташыған сәлі әкалым? Жаңасы? Жаңасы. 82 жарымға алдық мы? Бұйырса бала шақа мінет? Жоқ аласа, şu balam. 82 жарымға. Тұяқтары бар жақшы. Құбая қамбады. Ава мұна 105-ке қайсы бір уақытта түшкен еді. Азиз бер бастыр, Азиз. Мұна 105'ke çıkıyor mu açı? Ава масығыр айтты. 105-ке түшкен 2 асы. Sen bu mozu satamam. Ben ayrı kalalım. Doğanlarım Afgaz geldi. Baytal aldı. Öyle var mı diye? Öyle. Айғырға да алған екен ауым. Ayva. Yazıya karşı. Қайра алмастырмай ол тұр, башқа ат қоймай ол тұр. Yok. Baytal aldı koydu doğanlar. Baytal almaya kaldı. Traktörüm olsa, hadi tırıldağım var.
YouTube'dan çıkıp kalak. Çıkıyorsun de. Tura. Ah. Toğanlarım. Siz kança verdiniz aka? Bu o pasaj. 85. 85 verdi. Düzün üstüne söylediysem. Düz 5'e çıkında. Oldu. Siz 5'e çıkın. Bol sodanız versin ha. Nar bastır koyun balon. Yüzün üstünde bir de soda deydi. 85'e biraz alısırak bolup kaldı deydi. Şunda olgun. Ne kasıyı sazga? Sazga kasıyım mı? Kötüsün görüyorsunuz. Yaxşı ayıp yok. Tapakamo. Öte küçülüyor çok oldu. Biram. Ulağı garantiya yürü garantiya degenlerin. Öte küçülüyor çok oldu. Kulumlardı bir aralap çıkarırız. Kança oldu soda şunga? Kança oldu soda? 70 oldu da. Bir oda. 70 oda. Şunda olgun. Taşı kança eken bunu? Taşın bilmeyiz. 71 oda. Yok, ötkenki bağını verdim daha. Ötkende bazar kalganda bergen bağını kayra berdim dedin. Dağı sıra otam dedin. Soda kızı oldu bir yakta. Kavağın sodanı kıldı. Müşahede etmeyin sodağa. Jaşı pişti eken de bunun. Jaşı pişti. Azırak koşos dediniz. Soda şöyle kızıl oldu soda. Azırak koşos dedi. Soda bolup tele kaltıracak, bütüp tele kaltır. Azırak koşsa 1-2 bin so'm talashtiradi o'xshaysiz hozir. Turturing, minbay turing. 88 bin so'm qoldi. Arqanda olsa qana o'tiring. 88 bin so'm qoldi. Yashi qancha aka? Pushti. 88 binga oldik buni. Hozirroq foydasini beramiz shu pushtini. Bu yenchi oldu qoldi. Enchi olib qoldi bu deydi. Enchiga olib tur buni. Men aytib qo'ydim, o'shadan dag'i Qancha kim var oldu da şunda? Sodan qo'ying aka, sodan qo'ying. 30. To'xtab qolmaqla. Qaysi qancha oldu aka? Qaratayga 30 ming beryapsiz. Urg'achi erkak bu? Erkak. Erkak. Urg'achi. Nima urg'achi? O'qi desa. Bering endi shartli. Shartlarim bilan. Erkak bo'lganda Men erkak ekanda o'yla beryaptimda. Erkak bo'lganda beradilar. Ha, aşık ötürdasını verip olmaz etine. 30 kaç verdi aka? 30. Toğoluk 30. Toğoluk 30 urg'achiga. Tak, bu yoqda boshqa sodalar oldu. Shunga soda oldu bu yoqda. Bu yoqda shunga soda oldu bu yoqda. Urg'achi aka? Erkak. Qancha berib qo'ydingiz aka? 32 ming. 32 ming verdi akamdan. Belgiler dediler. Bendele cidele bizlep göreyim dedi. Bir de kesin kalalım kendi dedi akamdan. 32 bin son verdi şuna erkek. Bir yakadağı soda oldu adına başka. Bir yakamdan soda oldu adına Çakanga. Verdiniz mi? Çakanga. Kaç yerde bir yaktı? 27.500 ver. 20. El görüp kalsın. 27.500 verdi ama. Tart koyardı, betlerini tart koyardı. 27.500. Ama kayırdan mı sıra oğlum neler? Şamal Say'dan geldi babamla. Ne? Evet. Şamal Say'dan gelgen babam. Urg'achi erkek bile. Kalısın Urg'achi erkek bile. Erkek. Kamera uchun qo'shib ko'rchik ishni. Erkek. Yok, dostum. Bir yakta kol silkime bitti. No, şu kaç olup ketdi dostum? Berimde jil koyun da. Kaç olup ketdi? 43. Erkek Urg'achi? 43 bin oldu erkek. 43 bin son oldu bundan. Kayga ketdi bu? Aksaga ketdi buna. Aksılık tuğanlar alıp ketdi buna. Sol pavuşu. Ne oldu bu 170? Yerdi. Yok ben no eko oldu oltayım mı ben? 70 boldur mu? Yok, o'sha bo'lmay satadi. 70 ga satılmay da jaşı qancha ekan oğlum? Жаңасы. Жаңасы B. Baytal B. Şunu barakamın üstüne basar. Kunan Baytal.
Kunanbaytal altın kaç oldu? 60'ga satıldı. 60'a satıldı ha? Ha, uzunluğu soğuk ayısı yaşında ekan. Aha. Soğuk saat жақшы. Yakka soda oldu buna. Verelim şunu. 70 binge. Bayağı çoğun attı. Avam taup geldik avama. Pazar neyin körktü atı. Şopur tava. Köydesini görülü bunun. Elder. Elder orap turat komuna. 4 asıyız yaş. Yaş 4 asıyı. Turgan turpatın qaraqla. Ava bu paroda qayerdeki bu? Bişkekten gelgende. Bişkekten gelgen ha? Mümkün ben taşın gideceğim. Aha, Bişkekten gelgen. Ulaqtары tamay. Kulağına garantiya ver albay. Qarata berbeyiz ha? Yürü var. Үйірі бар, ha? Үйіргі екен мына. Көркін көрілі жігіттер бұны. Тұрған тұрпатын көрілі мұна, елдер. Бірлі менмес елдің барлығы қарап тұрғалдың. Жазға 4 тасы болады. Жазға 4 асы болады. Тыйының қанша да отауыз ау бұның? 500 мың кем орды отауыз, ha? 200-ге бая тартып кеткен мен бұны. 200-ге келді ербе қойдық. 200-ге бау oldu базарда? 200 берді. Аңға тұра келбей қалды. Телефонды айтып қоғыз баба? Telefon karmayın, bırak. Навамын телефоны бияқта мен айтып қойын. 777 менен 27 44 84 екен, ha? Ат қайерде болады ава? Ақпатада болады мына қалаушылар келіп, бір бұрып қоңыз ава нары берімді. Өтті көркінде сөз жоқ екен бұрық. 200 metreden açar. Ака қаш тұрың, атты көріп әлі бір. Нары бір қоңыз, сорысын көрелі. Ne? Ат жанарына. Hemen. Бұны бір қой беріп көрішкелі бір қой беріп. Hemen aborot tez. Оборот тез, ha? Aborot tez. Аха. Болып тұр, тынш болың. Рахмат. Ава бұл көк ат сатты үрдік бе? Aldık bunu. Алдың аз бұны? 63 bin oldu. 63 мың алдым авам. Пайдасына береміз ja, алып кетеміз бе? Bereriz. Пайдасына дағы береміз. Güzel oldu. Сатылмаса алып кете береміз жүйке. Навам. Yaşım ne? Yaş ekası iken. Жаш екасы екен мұны. Басындағы бір айтып қойға. Басындағы. 63 bin oldu. 63 мың олдым. Ауымдағы қыз болады азыр. Пайдасын бербеді азыр ауым. Сылап сипалап қалды. Ne şunday bağlar. Yaşı üçası iken buna. Buyakta bazarda. Hop tınç balın o. Buyakta bazarda. Gacı kızı gede bir sözü gayra qaytalap kalam. Okuan sözümce sırası unutup kalmış yerde. 35'e ver. Devga, ben balam bagat uca. 5 saat dalaş koygun, yol kıra kılap getir. Şu taybala şunu görüp kızıp kaldı da şunu. Atasını aldı. Atası Alperen oladı eken. Sen mi? Ha, sana tartmayın. Ha. Men tartın da tartmağa gelip koydu. Buna körkün görüyorsunuz. Sorusun görüyorsunuz buna. Çoğun oysa Jakşat bolçuday olup turadi ol. 35 mingge so'rab otasız aka. Qancha kemi bor aka? Şu 5 so'm. 36 ha. 5 so'mdan bölüp o'tganmiz ham. Hepte bölüşkileymi. Ay, oğam bölüşmele qo'yildi. O'sha 35 ga beraverdi shunday. Shunday bolalar.